ole tuntuma chuanin Bible lampang lo deuh history lampang kan shoot ve thunganga Romlal ber Constantine ka Christian diktak kan ti mai Christian thatak kan ti Christian thurina minzan ani mewem ti chungchang kan ngai thave thung don ani kan sia tangin Constantine chu Romlal Christiana inlet masaber ni in kan thin ome nima sela thon thua an soidan le archaeological evidence te chuanin thil danglam tak atilang thunga Constantine hianin amarin na chungchanga hianin thuruk anei ni na langa chu kumzabi tam tak chung chu thup alo ni reng thina ni Constantine hianin biak in tam takadina pathian pakhat le afapa iswarin na chu lomin khovela biak in ro pui tak tak te asa chungzinga chuanin Rom khopuya Saint Peter's biak in anti te Constantinople the Hagia Sophia anti te Jerusalem the Church of the Holy Sepulchre anti te Olive Tlanga the Iliona anti te Bethlehem Church of the Nativity anti te le adang tam takte telani Constantine chu AD zathum paruka khanin emperor ania kumsom thum pakhat chung ro arelani traditiona an soidan chuanin AD zathum som pahnia Milvian Bridge in Dauna anti mai khen malok hianin in his sign conquer tia an lelin in hoxic novinces ti inziana cross eng moi tak mai in larna a hmuni nan soini thon thua an soidan chuanin chu athil mu chu Christian te pathianin Christiana in let tura angen na kan ti don nge piang thar tura a hriat tirna ni in a hria Constantine chuanin chu in larna anga ati chuanin thil ti theina danglam tak pathian puina khovel lal ram ro pui ber chu a hnena hlana niang ti aringa ti chuanin in dauna khanin asipai te chin chiana tan cross chu a mangta ti chuanin hne po achang tange ani Constantine hun malam hianin Romlal ramka mipali in an opa emperor pani tele atha chang dol tu dipeuti an ni berang chu tiang pani te chuanin an opani tam tak chuanin kan hriat nu po ani mai thaya keini aya hre thui jok po then kha chu in ni hialang amai ro chu la hre lo ta na hriat zawna ni pa formin le Constantine Christian alo ni chhodan chiang zoka kan hriat theina turin a chan chin kim chang deuh jok ti maila alo lal chhodan te hi han soi chhole lokila chip chiar lu tuk tak chuanin kan soi vek man lawanga chuti rolin Christian alo ni chhodan le rom rampum a op chhodan chu a chiang thei tho tura ngai taila AD zani somruka tanga zathum pathum inkar kha chuanin Christian te khan ti du dana an tuar lo ani lawa ma se anasa lem lo ti theni achan chu Christian te nek chep tu ber Romlal Valeriana alo thi khanin afapa Galina sa chuanin a thlaka ani hi lal chak tak ani lem lawa Christian te nek chep zel kha thil sot ber ni na helawa chuwangin a sarkar ang zonga ti du dana ang chi kha chu ati top ta Christian te kha biak ina pathian an biak te thlan mol man te po a phal sak le ta AD zani somruk pakhata phei chuanin Christian sakwa chu Rom sarkar hriat puile pompui ani thu apuanga hei hi sarkarin dan anga Christian apom na masaber chu alo ni ta ni ti chuanin AD zani somruk atanga zathum pathum thleng kha chuanin Christian te chuanin har satna em an tok talo ani ti chuanin AD zani somriat pali a chuanin Rom sipai general pakhat Diocletian chu lal thu thlenga aron thua ani hianin Rom ram zau tak mai chu siam thata sarkar nget tak a om theinan Rom sarkar chu siam that atum hle maya thil tam tak a siam tha Rom ram pum pui chu mun hnia athena raurel tu pahni ve ada khochak lam ram zong chu Diocletian le Galeria san an opa khothlang lam chu Maximin le Constantius san an enkol ve thungani chu tianga lal ram alo in then som ta ka chuanin khochak lam enkol tu Galeria sa chu Christian te ti du da chak em tu alo ni sia AD zathum vela tang phei chuanin sipaya tangin Christian te chu aban tir tran tani chuti lai vel buk chuanin Bithunia ram governor Christian hodeu tu chuanin khochak lam op tu Diocletian ril ruwa Christian te huatna alo tu ve mek boka heng hun laya an ro rel dan hi lal kanti emperor hi pahni an oma chung lal hnuai dewa chuanin lal ni ve thau ti maila ram op tu an omlea Diocletian hi emperor ania Galeria sa hi chu emperor ani chi alawa Diocletian hnuai chi ang vel ani ti chuanin Diocletian hianin Christian te ti du da dan tur chu angai tu aveta ni
heti lai hian khotlang lam optu te ero chu Christian te tan khanin an hnok velem lo thunga February ni somni pathum AD zathum pathum a khanin Nicodemia khua lal in bula Christian te biak in chu an ti cheta a heta tang hianin Christian te ti du da na thu pek chu alo chuak le tran ta ni heti du da na hi rom ram pum huap ani na a khochak lama hianin ani deuh bera kum som chung vel zet chu a o bokani mitam takin an nun an chana an in le lo le an sa kho le khabu te chuan atuar na sa hle a chuti rualin Constantia sa oprama chuanin tuma in nun em chu an chan ve lo thunga an biak in ero chu an ti chiat sak ve ome tin khochak lama khanin kum som chung zet ani lain khothlang lama ero chuanin a hmingin kum thum chung chu a o ve ni ti chuanin khochak lam bial op tu Diocletian a chuan Christian te chu ati chimit theidon lo ti a hriatin a bei dong ta akum alo upata deuh bok nen AD zathum panga chuanin alal na aban san ta ti chuan khochak lam ram chu Galeria Sakuta alo om ta veka chu tiang bokin khothlang lam op tu Maximina po abanga khothlang lam ram pum chu Constantia Sakuta alo om ta ni Galeria sa hi kan soi to angin Christian te ho tu ti chimi vek du tu kha ania thunai na akuta alu vek tak nuwa phei kha chuanin khochak lam rama khan ti du da na achun zum zela ma se chu tianga ti du da na chuanin a mit mai don lo ti a hria chuanin AD zathum som pakata chuanin Christian te tan sa kho zalen na apuang le ta zoka tin ama hi thlasom pariat lai mai nat na khir tak avei bok nen Christian te chu anat na adam theinan an pathian ne na tong trai sak turin angen ta zoka ni ma sela AD zathum som pakhat veka khanin Galeria sa hi athile ta le lok taila AD zathum panga khanin Diocletian le Maximian te khan lal anni na ka an ban santa chuwangin Caesar pani atana an lo ruat Constantius le Galeria sa te chu Augustus an lo nitani emperor te hianin fapa chu nei ve bok ma se chung te chu Kalkanin Valerius Severus le Maximinus Daija te chu Caesar tan an ruat ani ti chuanin boina neu a om chho tran ta AD zathum paruka Constantius chu alo thi chuanin afapa Constantine chu emperor an puanga chuti lai chuanin Rome lama po lalbang ta Maximian fapa Magnentius chuan Italy ram bial then khat chu alo thunun ve bokani atira chuanin Augustus emo Caesar emo a invo lem lawa Princeps Invictus lalfapa tlom lo a intimaya hei hi senior emperor Galeria sa pompuina mu a in be seivangani ma se pompuina chu a mu ta chuang lova no la ni ta thawani Galeria sa hianin Magnentius sa hi me mi mai a har sataring lo ni na langa AD zathum pasari akanin Augustus anga anruat Severus sa chuanin sipai tam tak nen avabaya ma se he in dauna hianin Severus sa chu atloma Severus sa ane nu hianin Magnentius sa hianin Italy marlama tanga altlang thlengin le Istria na tanga khochak lam thlengin athunun ta ama chu Augustus sa ain chala ma se hi ama in mudana chawani heng hun lai hi han soi fia deuh lok taila Rom lal ram chunga hianin area sante te nein lal hi an om ve nuala Eastern le Western angkhanin an oma dan ang taka lalber emperor kha reng sang berania chu Augustus antia chumi nilo emperor han ni chialo ma se lal tia soi ve thei ram op nei ve tho governor ni chia silo kha Caesar antilia ti chuanin AD zathum paruka khanin khothlang lama Rome op tu Constantius chu yakwa athia ti chuan asipaiten afapa Constantine chu lala an puang zui ta an soidan chuanin Constantine hi mi huai sen tak pian nal tak palian tak mai ni in an soi ni Diocletian noya khanin sipai na alozir to a in dau thiam tak le suai tu thatak ang chi leadership nei thatak mai ang hi ani ome heti lai hianin Roma chuanin Magnentius chu soito angin lal aron ni chho ve boka soito angin Diocletian angkhanin Rome lal ram kha Eastern le Western in athena chuta chuanin lal pahni ve ve an oma ma se hriat thiam ol samzong in ni na sang zok le hniam zok an oma ti chuanin AD zathum paruka Constantius a athi lai hianin Galeria sa chuanin Severus chu emperor reng kanti Augustus sa khanin akai santira chuti lain Constantius sipai te chuanin afapa Constantine chu emperor an puang ve thunga hetianga mi pali thunei na manga lalram opdan hi tetrarchy antia Galeria sa hianin Severus Augustus akai santir chan nia an soi chu
a upazok chu din mun sanga ada du wang ni nan soya chuti rualin Constantine thunei na chu a pompui thawa Caesar din mun chau nei ma se tetrarchy membera pom ani thawani adin mun hi niam zok ma se Constantine hianin khothlang lamram tamzok hi athununa Severus chu Italy le Western Africa te chunga chau thunei tu ani tani tichuanin Magnentius chu Roma a helta chumi met tur chuanin Galerius chuanin Severus chu atira atoi zongin soitaila heta hianin Magnentius hi achak ta zoka Severus chu anmana tan ina an khunga anua phei chuanin athita ni tichuanin Western Empire lama Augusta sa din hun chu alo ruak ta AD zathum pariata chuanin Licinius chu lalthar atan hlan kai alo ni tani let le lok taila Severus a hlo cham nu khanin Galerius ngei po hianin avarun vea ma se a hlo cham ve thawa wangin Magnentius chuan Italy le Africa chu nget takin athunun tani Magnentius hi apa Maximian anen raw an rel du na ni ti hi shebok taila tichuanin AD zathum pasari alo ni chuanin Constantine nena inpo taka inzomna siam atum tranta apa Maximian chu chumikum ni puilai chuanin gola avazina chuta chuanin Constantine le afanu Fausta chu an in neita le lama Constantine chu Augusta sa senior emperor Galerius khanin arwat vele boxia Constantine chuanin Galerius nena an inkar akhik launan theito pachua Galerius an Magnentius aron bai po khanin ngoi rengin a inrol du lem lawani tichuanin AD zathum pariat vel khanin Maximian hianin Roma sipai kalkhom na chuanin afapa chu pai thlak atumta masela makdeu main an sipai te chu afapalaka chuanin an lorin omtlat to wangin Maximian chu Constantine nena atlan chiat angai ta zo kani kan soi to angkhanin hemikum AD zathum pariat hianin Licinius chu Augusta sa hlan kai ani le ta Magnentius chu dan anga pom ani lawani hel anga khanin ngai alani reng ni ina langa achanchin an soidana po hianin annuwa lalte chuanin laldik taka an pomlo anti thinani heti chung hianin Roma Senate te kha chuanin an pom thlap thunga Licinius chu an ram op an chan to te lak let le na thok turin ruat ani ngal boka ti chuanin AD zathum pariat top lama khanin Domitius Alexander chu Carthage cha emperor anga choi moi ania Africa rambial chu Magnentius laka an in la sang ta deya hei hi Magnentius tan chon thilpoi takatlinga Africa chu Roma an ei tur lak lu na ber ani wangani AD zathum som vela Maximiana athi nu chuanin Magnentius le Constantine in leichin na chu achechak khlea Constantine le Licinius tho ho na chu dawle turin Maximinus nen an tang dun ve thunga Maximinus chu kanriat theidan tur chuanin Galerius AD zathum som pakhata athi nu khanin Eastern Empire chu mun hnia athendara Licinius chanlam le ama chanlam angin athenani Galerius fa palak ang ani ber ome atoi zongin soitaila Romlal ram optu te inkara khanin indawna a om ta zeuzewa tichuanin Christian te history mingthang Battle of Milvian Bridge an ti chu October ni somni pariat AD zathum som pani khanin alo thleng ta ni kan soi to angin he indawna hi Magnentius le Constantine te indawna ania heta an indaw ma hianin Constantine hianin ne na delina tongtra ye antia chuta chuanin inlar na muin he chin chiana hi bangla in niang in hoksik no Vinces ti inziak cross eng moi tak mai amua anuwa amu mga chu nim ngele ni in Christian te pathian thil ti ni nge in anga ya chu chin chiana chu amang ta ti chuanin ne na chu achang ta ni antiani ti chuan Christian a in let ta ni antia hei hi atak nge thon thu mai ti chu achiang lawa Constantine hi apa Constantius hun atang to khanin Christian te tan an hnok lem lawa Diocletian an ti du dana thupek a chua po khanin dan angin thupek chu an lek ko ve na a ming mai ani ti turin biak in te an ti cheve ti lawa chuanin mishing ang zonga torna soitur kha an op chunga kha chuanin a thleng lem lo ni nan soini chutia Magnentius a hne nu chuanin Constantine chu khothlang rampuma lal alo ni tani ti chuanin chaklam lal Licinius anen khan thupek chu in danan siama Edict of Milan anti Milan thupek tia hriat alo ni ta Romlal rama chuanin Christian te tan zalen na alo om ta chuti rualin Magnentius thurual pui Maximinus khanin Christian te ati du ta
ma se Maximinus chu Licinius khanin an hne le ta ti chuan Romlal ram chu Licinius le Constantine chau chuanin an opta ma sela Constantine le Licinius po chu an in muthiam lo le a chu wangi Christian te chuan an tuar le pha hle a AD zathum somni pathuma khanin Constantine chuanin Licinius chu a han baya a han hne le ta ti chuan Constantine chu Romlal rampum pui lal alo ni ta ni ama chu Christiana ain let ta boka AD zathum somni palia chuanin Constantine thu pekin Christian sa khwa chu Rom sarkar sa khwa anga pom alo ni ta boka ni khatiang kha Constantine Romlal ber alo ni chhodan le Christian alo ni dan chu ania chuti rualin hetia Christian ani chan hi rin na awanga pian tharna tak tak nge khati lai khan Christian te kha an lo pung chakna samai sia chu wangin kausan hruai tu bishop te thlopna chak tak awanga lalna nget tak nei na tura Christian pom veta ani ang ti hi zo na om thei tak ania hei hi mi then khat ngai dan po ani ve bok reng ani chutia Constantine chu Romlal ber alo ni ta ka chuanin ama thuron petu timaila advisora ama nena inpo tak taka khanin bishop te ka an oma heng hosia sate laktan tia sate le kaisari khoa Eusebiasa ang chi te hi an omani tin alal ram chunga din hun sang tak taka te khanin Christiana ron in pethar te ka ada boka chung Christian minister te chuanin chanvo bik takte an neya tin ama ring lo mi kan ti pakan pui thiam Christian lo ni ta te po mal somna kan ti don nge lok na tam tak ape boka entirnan Romlal ram chunga tangkhan sum le pai tran puina an don ba ka chia an pe ka ngai lo bokani ti chuan bishop te chu rorel tu tan chuanin sipairin om tak an lo ni ta ti theini ome chuti rualin dan then khat siam te biak in te pui thiam te lo pung zel a thlop na ti lawa hi chuanin Constantine hi a Christian na alang tam lem lo hle thung ni hian alanga bishop te thuron angin doilam thil le mimal pathiana lo in chal emo ang chi kha khapna dana siama chuti rualin bishop thil ti thei tak tak an lo om mai lo nan kan ti don nge bishop te thu nei lutuk na kha a thlen lo nan dan han thlak dang lam buai buai ang chi aniang chu khatiang lam kha chu a beng khon lutuk lem lo ni tin athu pek hian ring lo mi te temple tam tak chu ti chiatania heta ring lo mi kan han ti hi paganism kan ti milem biak na ang chi le pathian dang biak na ang chi kha ani chung ho temple chu ti chiatan nia entirnan Lebanon rama Aphrodite temple le an pathian dang ta na an mun ser tam tak an ti chiani chuti rualin rampuma ti chiat vek ti na chu ani chuang lo ni tin heng ti chiat tur ho ati chiat don hianin thutluk na an siam hianin chu hmuna chuanin a om theilo ti ziak ani zela a om zia chu khang hmuna khanin om thiang lo ani an ti na ni berang chu hetianga pagan temple te ati chiat lai hianin pagan sa khwa kan ti ang chi pathian biak na le in thoi na te kha chu a khap ngai lem chuang lova bishop ten Christian te ta na mun hlau om an ti an rin na ti der thong thei an ti na mun anga chau khanin ati chiat sak ani berang chu ti chuanin heng pui thiam te a puina ti maila bishop te a thlop thin na pialama hianin Constantine hian thuruk anei mai thei bok ani chu tiang thil chu Rom bishop po hianin a hriat arin oma chu anun thuruka chuanin a thlop bok ni na lang thei ni thu dik tak nia lang chu Constantine chuanin pon lam lan da na thlir mai chuanin sa khothar Christian chu a thlop viawa chu ti rol chuanin pagan symbol sang sang mai ba ka ni pathian ngei po chu alola bereng ni na lang ani Constantine hi lalber Constantius Chlorus a enkol na hnuaia seilian ania soito angin Constantius Chlorus chu Constantine pa ania Constantius he Neoplatonist le ne theilo ni pathian anti betu ania anu lalnu Helena ve thung hi chu Christian ania Middle East a zin kwalin iswanena inzom na nei ang chi kha azong thina ni man lai thuzia ka tanga alan dan chuanin Constantine nu hian Bible in asoi mun poimo tak tak te chu a hre chuak ni na langa nima sela Constantine chuanin rol thar alo ni chhokhanin anu sa ko tui poilam chu azui velova ani Constantine kha chu ni betu emo Mithraism anti ang chi pom tu kha ania Mithraism kan ti chuanin Mithra sa biak na ti na ni maya Mithra ti in Iran lama chuanin an soya Roma ero chuanin Mithras anti thunga ni pathian ani ome ti chuanin AD zathum som panhia Christiana in pek nu hianin Roma kanin triumphal arch
an ti chu asiama hei hi Christian na chin chiana atan nilovin ni pathian ne theilo tan a hlan zo kani ti hi thil ngai tua tham tak chu ani alal chung hian pathian dang biak na ang chi ne na inzom thil tam tak a thlak dang lama ma se chu chuan mana tanga an lo ti dan thin an tradition hlui ati top ta ti na ani chuang lo ni a mingi ro siam dang lam ve fo thin ma se pathian dang biak na ang chi chu kong tam takin ala phal sak thawani entirnan edi zathum somni pakat khan ni pathian puala an man thin ni biak na ni ani berang chu ni chu rampuma chol ni atana puanga heta chol ni ti hianin holiday ti nani mi zong tan chol ni holiday ani turani tichuanin edi zathum somthum khanin Constantine hianin lim ti maila chu tiang chu adina hei hi ama mi mal thurin te hriat thiamna cha bi ani ome kum som chuang zet Christian na athop nuwa ni pathian lim angin alo lang lea he kolam thil mum tlon lian pui ani berang chu hei hi Center of the Forum of Constantine ti alo ni ta kan hriat thiam dan tur chuanin Constantine khanin khopui thar adina chuta chuanin he forum hi asiamani chu a forum kan ti Column of Constantine an ti chu tuna Istanbula Semberlita Square tia hriat hi alo ni ta ni tuna chuanin he kolam hi mitar somthum panga fit za som pali le point paria ta sang ania man lai huna ka chuanin mitar som panga fit somli pakwa point pani asang ania lal berlim ril rukhoi tak mai chu achunga a omani he kolam hi pagan chin chiana Christian decoration engemaw zatin a thlop manga chei ania he monument chung bera hianin Constantine lim chu Apollo ang maya langin ni pathian lal lukhum akhoma chu Alexander raupuya hun laya tang toa lalte chin chiana ania akuta hianin iswa cross reng na anti cross dik tak them chu akeng ni nan soi ni tin he monument bullama ve thung hi chuanin mun ser a oma chuta chuanin man lai thil chi sang a oma cross them dangte isuan changper pangale sanghapani ati puntuma khang changper pangale sanghapani ada na anti bom rangte Mari Magdalene siak burte thinga siam palasa thena lim troya tanga anlak te a omani Byzantine lalber Manuel the First Komnenos chuan he monument hi milem biak na lam hoi ti maila pagan rim nam riavin asia chuwangin kolam chung bera chuanin milim aya cross da atum ta zo kani he monument hi history kan en chuanin voi engmo za ti chiat ti maila ti danglam ani berang chu tiang chu ania ma se tun thlengin ala om tareng ani Constantine lim then kha chu museum da ania ma se he kolam hi Turkey rama Roman art entirna poimo ber pakhat ala ni tareng ani tichuanin edi zathum somthum pasaria athi nuwa khanin Constantine chu pagan gods anti te jingami alo ni chhota archaeological lama chui chiang tu te site kan ti mai an website lama phei chuanin Constantine po hianin romlal masa te ang tho khanin ban lai pathian te fapa anga insiat na anei hi apai bo ngai lo nin an tar lang bukani ti asria thaya Constantine hi a Christian na chungchanga hianin anu Helena anga rin na nget tak nei ni ti rin hi thil har satak ania khovel chu Christian siam tumle Christian khovel din du tu ain politician fing tak ni in alang zoka a omzia chu Christian na kha alal na alo nge theina tura tan maya man ruwa atan le Christian te thlop na du mai awanga Christian na inlet le Christian na kha tha ti lam ai ma in alal na atana in so nge na tur man ruwa nia asia ta wang chawa pon lam lan da na thlop ni na lang thaya chu kan soita ka tang khan thil ni theyani khati ilaya Christian te pun chak zia sha tiang tu chu ama thau ka ania khatiang taka pung chak kha chu adau zonga lo kho sakain atana mirin om tak anni theina tur kong alo zong zok po ani theini kong tam takin anuna Christian na khanin pon lam lan dan chuanin thlak dang lam angin langma se atak taka chuanin khati ilaya sa kho thang duang ber tho pui tu ani chuan alal ram kha nget tol don ani ti a mu chiang hle don sia in thlan dona politician hoi hom tak kan mu thin ang mai hianin nakin loka atana mirin om tlat tur anni theina turin Christian na kha man ru atan amang ni na langa sa khwana hian mishing chu min thunun he hle thin sia mishing ril rusuk sak ol na ber po sa khwana mang hian ani tlat si ni chu wangin
Constantine hi ngun taka ngai tua chuanin Christian rin om tak ani angem ti chu ngai tua tham takani ole khati zong kha ni le phot te se